أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسنتلت إن شاء الله بتسنبقو خبالز دي زيارة هبيل حقصل خبالز دي زيارة هبي بيشينا زي كيبقو سنة بيبقو анҷи жалгуруге шаҳаралда ҷанибго рӯчшабазеги сунатабуго ҳединго шаҳарбахун ватибехун ҳабизеги сунатабуго рӯчшабазе зиярат аварагасте вализабазде алимчиасте маҳрамиягун садақ қабулебугунани алинзабазол цоқоқаят абулебуго агарав маҳрамияв чиасаги ҳабизе беҳулин садақ маҳрамияв чивугунани абун лик адав цоги қотиросот тугев агарав чиасул хабадеги зияратат ине беҳулин рӯчшаби садақ маҳрамияги чигувачун ама ҳел гурезуқе шаҳаралдагу бугуниги цин рӯчшабаз зияратаби караатабуго цоцояз ҳарама бугилан абула цоцояз ҳалала бугиланги абула талебҷо бугу ҳезие зиярат сунат тулесли яги караат тулесли яги ҳалал тулесли яги ҳарам тулесли шарт ал турай турангути бихун ҳеб бакги бихун ҳезие ҳеб ҳалала бугу росас яги валияс изноги қоле бугунани ҳел зияраталте рақинаслул данди кеяслул ҳабзаманаялда амирал колел қабиҳал шаръалда данди колари жалги колел ҳечунани ама ҳедин баъд ҳечунани ҳезие ҳеб ҳарам лиалди шактигу ҳечун ҳарам луле бакалди зияраталда хурхун бачараб бугу ҳабхирияб ҳадиски лаъаналлаҳу заваратил қубур додина бакале зиярат ҳабура чиси аллас наъанат лола хабзалазде зиярат ҳабуле рӯчшабазе маҳрамияв чиги садақ ҳечугу анҷи балаҳатлут лежалгуги кун ҷудо сабихиналги балаҳатле кезавунд адрет олелет илформаятлу рақатланги анҷи ирачъинатлу инатлу нухлу рақатланги додина шарт алги торачугу унилурги рӯчшабазе қалубияс абуна рос хвара егонаниги идаятлутлиги аданатле зиярат ҳабизе туббангу ҳарамабугу абун ҳедин тледал риқарабугу ҳабҷо рӯчшабазда тлазабизе ва ҳезда ҳуртлоб тибитизабизеги чӀаго зиярат ҳабуле укӀарав чиясухе агара ватанани ликӀав чи укӀунатанани ҳудул укӀунатананиги ҳесухе хун хадусала зиярат ҳабизе сунатлула ҳединго ҳеста аллаҳ гурҳагиян дуръа ҳабизеги сунатлула кантиятле ӯло ботларав хварав чиясте зияратат ине қасд ҳабизе сунатлула зиярат эмераб ҳабизеги хириял ликӀал адамазу хабада аскори эмер чӀезеги сунатлула зиярататле хирияб ӯҷатлул баян зияратал ҳабизе цӀаққо цӀақ сунатабугу хамиз қоят қадинаққеги тӯбара рӯзман қоятки шаман қоят шамат қоят радали салаги қуртубияс арифуназул суястасан рихсана хварал чаъазда ҳал ӯҷазут ҷидеқе зияратате рачъарал адамал талила цоцуязин итни сурдоги ҳезда ай хириял ӯҷад наққеизе ҳалун бугу қалубияс абуна хварасул рӯҳатлул кидалгу ҳесул хабаде хун бухем букӀуна ҳеб кидагу ҳелдасанги батъатлулару кениги хамиз қоятлул бақъанидасан бай бихун шамат қоятлул баккизеъан рӯҳазул хабаде хун бухен цӀаққу цӀақ кутака букӀуна абун ҳетлие ӯлобугу адамаз адатлун ҳабуравҷо хамиз қоят бақъанидасан хадуб рӯзман қоят раддалгу зияратазде хвадеги муҳаммад ибну васиица абуна ҷидиққе шварнила хварал чаъаза ҷидиққе зияратат рачъарал адамал тала рӯзман қоятки ҳелдат себе қоятки хаду қоятки абуравҷо ибну қайимицаги абуна ҳадисазги хабаразги торитъел ҳабуле бугу зиярат ҳабулев чи кидал вачъананиги хвараста ҳев тлале укӀиналде ҳесул калам раъуле букӀиналдеги ҳестатлун хварасул ракъғоле букӀинатлеги ҳезданде ҷавоб ҳабуле букӀинатлеги ҳабцӯҳӯ шуҳада азе гуребги киназугиги гӀямма бугила ҳитлие чӀараб заманги ҳечӀила лик тлалев аллаҳугу
انجي نت اوني مخال اوني اخلوتكي راچين اخلوتكي نتلي فايدا شويه اخلوتكي نتلي داسن فايدا شويه اخلوتكي كينا گوجو اخلوت بكون اخلو آداب زيارة تزول آداب اخلو بيان زيارة تدقاس كاروچيا سي رقاربوگو هلو آداب التزاريزي يوگو هنيوي اني وك اني اي خوزي وك ان راقال شوزا بيزگي هلداشون الله رازيلت الله حبيزگي پاساتلاراب راقچاگو حبيزگي خوارس منفعت حبيزگي هستا اسكو قرآن اخلو آيات الصالزگي زيارة إنا دي تسبي كاكيچوري زگي كاكيچوري ادوق اگو دعا قبول تياتي خلگي خون خابزال روگي باق الدي شوارمي خال خبازات اسان خوادي الله سان صونيلا راتلودا غورت روگل راق الدي شوزارون هلو پيك روگي حبيلا هدينگو پيك رو حبيلا هل روتل زسانگي اگر خيال سانگي رات اترا کوسالول هزو لوگبال راتلوت شوشان عرب کوسالول هزو روچابي قورولتارا واسليمال بيستالتارا کوسالولگي هسي سلام گيتليلا هدا اسكوب قرآن اخلوصو شيبوگو نيگيجو گيتساليلا هزي دعاگي حبيلا هالي باجولي الدا رخصوق سلام طولب قاعدة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم أبون طول هادينا معنا جبوجو خانوجي الله سو السلام مؤمن عدم رقزال رق نيجي الله سي بوتمتناني نوجد نقنت إزروجو الله استا نيجت سهارولا نيجيجي سختي سلامتي يا الله دوتسا نيج هذا زيارة حبياتول أجر يلدسا محروم هروجي هذا سخدو فتناتو تكيزجي هروجي نيجرجي هزولجي مناهلجي چوري أبون أدي عنو الله رزيلها سيدة عائشة تدسن بيتسنا ينسى أبون الله يا الله رسول خباد زيارة حبورا ميخا ديتسا كين حبيلب أبون هس أبون الله السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين والمستأجرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نوجي سلام بسر بازولغي مؤمن زوازولغي رقزادول أهلو سري أرزداغي نخرج أنزداغي الله قرحاغي نيجي الله سيبوت قمتناني نوجي دا نقنت إذروغو أبون إدين حبيل الأبون لعائشة داوس أورغ صلى الله عليه وسلم هب حديث مسلمي سبيت سنة هدينغو بيت سنة أبو رازينيتسا أبو نيلا يا الله رسول دير نوح خواردا اسكوسان كوليبوغو خوالدا اسكوسان كوليبوغو هدا اسكوسان اوناغو هديك اتلاده بيهوليشتون ابون اورغاس هستا ابونا دوتسا ابي السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع وإن إن شاء الله بكم لاحقون إدنا أبي الأمون أورغ أصوصتا معنا جيبوغو خانجو أشود نوجي سلام خبزا أزول أهلو مؤمنين وزولغي مسلمات وزولغي أنجي نوج نجد سات سري كانا نوجد سان خادور كانا نيجي الله سي مطلمات نوجد خادورنت إزروغو أبون أنجي أبو رازاني ساهقنا هزا راعوليش أبون يس أبونا أورغاس خا راعولا أما جاوت لزي حلق أولارو أي نشاقو يازدا راعولي دوخ جاوت لزي أولارو يا أبو الرازين دوية بطولاريش خباش لوغيو چي ريكون ملايك زباز دوية داندي جاوت لزي أبون سنجي حديث الباج أنا خبزا وازدا أسكويشون خدوص الله السلام على أهل لا إله إلا الله يا أهل لا إله إلا الله كيف وجبتم قول لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله يغفر لمن قال لا إله إلا الله واحشرنا في ذمرة من قال لا إله إلا الله أبر الرعب أبيلا لا إله إلا الله الأهل يا السلام يا لا إله إلا الله الأهل كن نجد بطرب لا إله إلا الله أبر الرعي يا منقرونني معمد هج الله دوت سمونه الشوري لا إله إلا الله أبو رسول نيجي أدي رقناري لا إله إلا الله أولي قادوش هبدو عادس الله رو چي يسول يقويل دا أنس قصوني المناها الشوري لن باج أنا حديث الله سيقنا يا الله رسول هيسول يقويل دا أنس قصون باتيج أني أبون هيس أبون هيسول إبير إنسول عقار خياسول عمل بسرو وزو شوري لن أبون
Abu Shaybatitsa Hasanida Samvitsana Khabdalate Shuharaw Chias Abunani Allahumma Rabba hadhihi الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا منك وسلاما مني يا دير الله هل ترى شختوزلغي قرار القوزلغي بيت إرهان جال دنيا الله سنجرات أثرال دودا إيمانجي ثمبوك أغو دوتسا هزدات أدي تلوهينها بي دورا قلاسان رحمتكي ديرا قلاسان سلامجي أبون Цоги риваят алабугу адам вижарав қоялдасан байбихун хварав шина муъмин чирикун мунахал чурулилан абун ибну аби дуньяца бицараб хадис алда абулебугу хиси адам аварагасасан бақхараб қиямисе қо чезиан хварав шинал адамал рикун хики қалилан абунги Hedingo hadis alabachana ayatul kursiyi gitsalun hetul keri khabzazul ahliyat etqunani Allahas mashriq Allah sambaqara maghrib al shiz'an shibab khabati iqogo nur gitluhina bunin hezi Allahas khobal gi'at idharulin abun Allahu la ilaha Hedingo hadis alabachana khobzazul tagitluhun ya sins alanani heb qoyat khobal ahliyati bihatigi habulila khabat rugela adamal riqun tsalarase hikabigi qalilan abun Hedingo hadis alabachana Antila tsuqulhugi tsalun hesul kiri khabal ahliyati tqunani khabat rugela adamal riqun hesul munahal churilla Tsogi riwayat alabugu hesi khwara cha'iriqun ajrogi qolilan abun Hedingo sallallahu alaihi wasallam awaragasasam bitsana hes abunila khabat rugev chiyasu misal ghanqulev wa ahibalev chiyasu misal bugu kidaday jindiye wasastasan watsastasan hudulastasan dua shwelayan ballahun charav Cingi hesiye dua shara mekhat hesiye heb dunyalda sange dunyalda bu geçünyal sange botula abun hab hadis dallemiyas bitsana Hedingo bachana chaguyaz khwayaze tolil saygatal hedul munahal churit alabhabi heziye dua habi kolilan abun Cingi ziyarat habule uchi jidir khwarasul khabade shwara mekhat hesta asko wachina hesul humira khura khade khunch aguge mekhat agartle ukaraw qadarat hesta asko ge agartila khobalda asko shwara mekhat wa khunchela wa khunchey khiriya bugu yaxunani humira tul sebe sara qalda udouchela Cingi hes abila alayka salam yagi assalamu alayka Cingi Qur'an wasal alhamdugunanigi suratul baqara tatul awal bugunanigi ayatul kursi bugunanigi amana rasul bugunanigi yasin tabaraka bugunigi alhaakumut takathur bugunanigi tsaila qigo yagi antsila tso yagi antqunu khat yagi thavtsul qulhu bugunigi shibugunanigi resri qarab yagi tsalila abun Duda shay alin zamaz rahun abula Qur'an udouchun tsalarab khiriya bugilan abun Hilda ban khabada askuvukun Qur'an tsalun chiyasegi udouchi khiriya bugu Aziziyas sharhu jami'i sagira da rikhsana ziyarat habulev chiyas khwarase salam qilila heste khungi usun qibla de khun mugire khun dua habule mekhat abunani heb qibla de khun usinila tsotsuyaz heb ibnu amidasan naqul habuninangi tsotsuyaz qilma de usinarilangi abuna Hanji qalubiyaski abuna Qur'an tsawle mekhatki dua habule ujadagi khwaraste khunus sunuk ine sunatlila dua habulago kweralgi ekhade rorkhize kolila wa qunchunuk inegi sunatlila Bujarmiyas manhajatul hashiyatalda qalebugu dua habulagogi Qur'an tsawlagogi qilbayadi usaylan Ibel insun wa agaral cha'azul khabade ziyarat habiyatul bayan Tsaq sunatabugu khwaral agaral chaazu khiziyara tabize khasku ebel insu khiziyara tabize Allah Rasulullah sallallahu bitsana bishungu khabatlugu chiya surak gole zaman hesu khiziyara tal dunyavalda hesi utule ukaraw chichago utule ukara chiwach ara zaman bugila İbn Abdul Bashirisa barisa tuchab isnadalasan bitsana hadis alda bugu Tsochi jinda dunyalada khale ukaraw chiyasul khabada askosan anani hes khwarase salam gitqunani khwarasta hev khala wa hesi dande salam gibusina bula abun Hadis alabachana shivchi ugunani ge jinsa jinir
ебел инсул яги хелкиязулгу цоясул хабада шива рузман qoyat ziyarat habulev sengi heda askop yasengi tsalun Allah sesul munahalge churila ебел инсуе мутиахунги qala hab hadis hakimi sabitsana Sögi rivayet alabugu yasinatul harf rikun yesul munahal churila sögi rivayet alabugu yesi haj bur kharab adab kerigi şölilen abun Sögi hadis alagi bachana tsotso chivukunila jindirgu ebel emen chagoruge zamanalda hezi aquba qarihli habulev uqarav heb halalda ebel emengi kharav hel khun khadusala hes hortosa qottichogu hezi duagi habule bugunani Allahas hev ebel insuye muti azasan qalilan abun Heldasan gibi çola ebel insul xabade ziyaret haburav çi heziye muti'alsun her qarid harulari şun hezul haq tobali şunukun evli hezul ziyaret haburas tari qarabugu hezul adab tsunizi çaguruk ago hezda hortob tsunile bu qarab adab manzil xabada asko shara me khatki tsunila hel qodo harun hezul hurmat tsunun heda askor harat qibor khilaro hezul gamasazda ay janazada jani buge khobalda qutize heda khurkhini heda surun tawaf havizegi anji qoti wa khunago mugabraq qunaqi inegi karasula tsalarab qur'ana kiri khwarasetliashul wa hel munfaat habiyashul bayan Kinalgo ahlu sunatatul alim zabit adri qana khwarasul ruhaldasan haburab sadaqayashul hisiye kiri sholilan aburab joyalda bat atli echo khabada asqotunanigi riqada qunbuqananigi hedingo khwarasul ruhaze shola hezi haburab hik abduagi munaha churiyat alab habigi eldat adaif echo tinigi kinalgo alim zabri qana helda Uçab muhkana bra'yaldaban riqad çunçalananigi askor çunçalananigi Qur'an atul kiri khalas ruhate sholina abrab jogi bugu insanase jinsa haburab gurogu buqunaro abrab ma'nayalda bach'arab ayatatul haqqatul ki abule bugu he bugila musal qawmatul haqqatul resht arab ayat laysa lil insani illa ma sa'a abrab ayatishkhab nilter umatati abuni Tsogidaz haburatul kirishola Jegi abulebugu insanase chiyatsa haburab keshliyatul zaral hechilan Chiyatsa haburatul keshliyatul zaral hechilan Ditsa haburatul jawab ditsa tlezebugu ditsa haburatul zaral dosi hechu ama haburab keshliyatul payda bugilan abura ma'na Jegi abulebugu heb ayat naskho haburab bugilan Hlikal ebel emen rugunani hezul hurmatki habun hezul limalgi hezda naqhunt izarula abura ma'nayalda bach'arab ayatatul Allah Hazretleri İbn Abbasitsa hadin abuna İbn Halalitsa abuna İbn Raşiditsa fatva gitquna Andalusiyatul Emerisel adamazgi abule bugu khwarav chiyase Qur'an tsaliyaldasun munfaat shola Qur'an tsalarav chiyat tsalarav joyasul kiritqunani hem khwarasagi shola mashriq maghribaldashul alim zabazul amalgi hildat amal alim zabigi hildat adriqana hilti ulu emiral waqfa bigi haruna hez heb ishalda Serego salsa khadub tachi habulegi sebego sanaqet tachi habulegi bugu hidin habi Allah razilta imam ahmaditsa abulebuk ana nuj khabzala teshwara mekhat nujetsa alhamgi qigo qul a'udhugi qul huwallahu ahad gitsalun heklu kiri khobzalazul ahlu yatliliyan Hedingo bitsana hes ay imam ahmaditsa bay bihuda inkar habulebuk anila çaguya tsalara Qur'anatul kiri khwaraze sholina aburajoyalda Çingi hesta borjaral çaad Umaril wasas helkiyazan sagu Allah raziltagi wasiyat habunila bitsara mekhat habunilan bitsara mekhat dun uqara mekhat did beteralda askop alhamgi suratul baqara tatul akhirgi tsaliyan abun ibn Umar wasiyat habunil bitsallago Ahmad ibn Wastab hadab seberi khsaravjo ay kiri sholilan aburajo abunila mekhat Hedingo bitsana ibn Abdusalam khun khadusala hew matlit vikhanila wa istahiqanila dutsa shib habuleb khwarachia suruhat tsalara Qur'an sholilan dutsa habulebuk arab inkaraful haqqashut abun hes abuna
Jinda rakaldi koli bukarashul aksalda batanilan. Al-Allamat Al-Amiritsagi Bujarmiyaski İbn Qasimidasan naql haburab joyatul bayan. Al-Allamat Al-Amiritsa abuna Qur'an tsaliyashulgu adin Khwarazul ruhadasan baçarab zikruyashulgi kiri khwarase shola. Shay abunani zikru baçaral çaatsa hesul kiri hezul ruhatli qole bugesul wa heb butayashul bakaldasan bakala çolesul. Kinalgo alinza bit adri qon dua habiyaldasun kiri sholesul. Hedin avlebugu al-Allamat al-Adawiyas Mashariqul Anvaraldagi Xatibalda ad qarab Bujarimiyasul Hashiyatada qalebugu İbn Qasimidasan bosun. Qur'an tsalulevchiyas şarab kiri khwarasegi tleze bukini ay hesiye şuyashul muradalda Qur'an tsalize niyat habura mexal yaxunani tsalun khadusala heshul kiri khwarase şuzabiyan dua abun dua habura mexal yaxunani khwarasul khabada asqogi çun Qur'an tsalara mexal tsalara se heshul şaralda reslarab kiri khwarasegi shola abun tsalara çiyase kiri şeçunani masala Ецко дунялашул мух шуялу Qur'an tsali sababtiyaldasun heme khalqi khwarase kiri shuyaldi khulbugu. Muhki tlun Qur'an tsali ze tamuni hes khwarastasan niyatki habic onani tsalun khadum khwarase dua habic onani hesul khabada asqo chungi tsali onani muhtliyatul haq estat asa kolaro. Hortlo Qotizegi habun khadum naqogit adusun tsawlev chiyase awalalda niyat habura ulishan hiqanani hiltiyegi elgi habigo bit arabugilan abura jawabugu zaman hotoba khuha lejeldere qon tsawlebugo niyatki habun Qur'an awalalda habun qarav niyat haburi shib kodobasan shinaqish niyat habize kulli abunani o awalalda go habun qarav niyat hulila Khwarasta asqob tsawlev Qur'anashul niyat hajashul gutiyashul bayan. İanatalda As-Sayyid Abu Bakaritsa Khwarasta asqob Qur'an tsaliyashe niyat hajashularilan naqlu habuna khadubgi hes abuna sharihashulgi tuhfatashulgi sharhul minhajashulgi manhajashulgi kalamashul zahiraldasan bich'ulebugu Niyatgo habich'ogo khwarasta asqom Qur'an tsaliyashki khwarasta asqobgi hech'ogo hestasan niyatki habun Qur'an tsalun khadub dua habich'ogo tiyatki khwarasul ruhate kiri sholaribli. Hedin tidal sebeseshul niyatki chara hech'ogo buk'ine kola ki abileshul niyatki dua ki abgo chara hech'ogo habize kola aburavjo. Hes Tabariyasasan naqlu habuna khwarav chiyase hesu ruhaldasan haburab farize buka sunat buka kinabgu ibadatatul kiri sholilan aburab Hesku abuna sharhul muhtaralda khan bugila ahlu sunatatul mazhabaldari qon insana se ikhtiyar bukin insa haburab amalatul kiri buka sogida amalatul kiri buka kiri sogida su ruhatle tlezi wa hesi ev shwegi Hikab amalasul kiri sogida suruhatle shuyaldet orit el harulel hadisalgi khabaralgi imiral mashhural rugu hadisal bachana sochiyas jindirgu agara khwarav chiyasdasan sadaqa habura mekhal malaik zabadasan so malaik wachunila nurasul tabaqalda ay padnosalda hebgilsun hes abulila dur ahluyate du ahluyaldasan duyi hab sayigat bugilan abun Dutse hep qabul habeyan abun. Sengi hep hesul khabat luhuna helda janib nurge guangola. Heski abula Allahas dir ahlu yaltek ab jaza habegiyan. Hemekhat khabat lugev hesul madu halas abulila dir himalgi heç o ahlugi heç o dun rak ade şözavule çigi heç o abun. Hev kedago urgale da ukunila do soya abunani sadaqa lahun wokhunu kunila.
Hedingo hadis alabaçana mu'min zabazul ruhal shibav sorduyal غورتياب زوبالاز دي داندسولا واجدير غورق زابازدا داندريت اونچولا واشيباب ازارصول پاشماناب واشيبال ارزاصول پاشماناب هاتلداخن احولا يا دير اهلو يا دير تيمال يا دير عغارال يا نيجر رقزاباخ چون نيجر ريت ارال نيجر بوصي سوسادي بيتارال نوجدا هورتو وگي سونيگي نيجر رخسوليو نيج ريقاليالداخون نيجر فكرو هابوليوچي ay nice ruh aldasan Kur'an tsalo nice hlikli habulev nice ulu sadaqat olev ve hederi teraju habulev çi nice khala tabtusna khatlugi şuliyab khalayatlugi janirt amurugu nun nice de gurha nice de Allah gurhayal nice de bakhil şugi nice adin tuhinalde Ya Allah sullah jalqa nujeda kodo buge botsi nijeda kodo buk arab anani nijet sahib Allah su nuqta khoza vize bukincho Allah su nuqta khoza bule bukincho nijetsa helsul balahgi hisabgi nijedet adekana munfaat nuje shona abun singi hel ruhal pashmango naqrusulen abun sebegi riqsana hadis wasasul yagi hudulasul duayatuq walahun agaraw chiuqin gan qolew ahit amulew chiyas tarixluq ingi heb dua shun khadusala hesi heb dunyalaldagi jani bu geb juyalda sangi botmin abara manayalda baç arab khabar raqiyatluqaki hedingo hadis alabaç ana kharaw chiyas tet otsebeseb zahmatab sordo هديان زحمة صدو بچوناريلان أبون هسيه بيهاتي كوليلا هسو روح حدثان صداقات ليالداشون صداق باتج أنانيك إيغو ركعات بايلا شيو ركعات الحمد آيات الكرسي الهاكونجي تساليلا تصنوخات قلهوجي تساليلا أبون سلامتو خدوص الله يسكي أبيلا يا دير الله ديتسا هب كاكبانا هداشون ديبوت قرب أجرو دودا حلخا Hasul kiri pula nasul khabat ebit eylen abun. Alhamgi ayatul kursili alhakungi ans qulhu awrabugo riyat fatul alamalda bikan ans qulhu tsalilla amungi. Yani khwaraze keli şöyle buk inaltet orit harule chango hikayat. Soyasta matlil khabal ahlu bikhanila. Xabzalasan qotira khunraqun sojo bitsunil hes bitsanila ditsa ajaibli habuna hezda san soyawgi wixana hezda sadaq udosa shibgojo birshulariu hesta askovegi agarlon ditsa hesta hiqana haz udosa bishulejo shi abun hes abuna hez bishula bugo bu surwaz hezul ruhat qura Qur'an tsali sadaqa dua abun Ditsa hiqana dutsa shakha bishulari hes abuna jindir hitli hajat habhal hech ilan sundatumun hajat hech ilan tuharavilan hiqedal hes abunila dirwasas shiva qoyat tobara Qur'an tsalun hebdir ruhat qolebugu hevgi pulanav bazaralda qoqanchadal richulevugu abun oçaraf saatatun ana he bazaraldi heni çoğuluq qanchivatana qoqanchadal richulev va hesul qutbiruq ana rağarulel ditsa hestahi qana dutsa qutbis sundaxun rağari zarulugi amun hes abuna Qur'an tsaliyadaxun amun horto zaman baqana khadurgi dolgo khwaral chayri khana khobazasan qatiregi raqun dovgo chigi wi khana hedago sadaq oda sojo bishulev dun worch ana va ditsa hesta alda ajayli hamuna singi dun ana dovgo bazaraldi do uluq qanchiyasul hal hadabizi dida he khunwatana abun sochigi uqanila jabanat abulev khabzalatli unev va heniri raj aral janazavazasan janazayatul kakalralev qasina qusuneme khat hes khabzalazul qaltegi chun abulev qanila allahas nujer chalingit asabosagi nujer yangizitlialdagi gurhagi nujer khishlabazat asagi hluhagi nujer hlikala amalagi qabul harigian abun Oqalt adejwegi tsiknevli bukinchile hes hevchias bitsanila so sorduya hevjogi abize qochun tun dun dirgoro qo ana
Tutqinjun uge mexat sintago matlet emera xalq bixana dide baçun qalte dise hedahi qana nuj shal kole wan nuje shibju hajat bugi abun ez abuna nij dol khabzalatul ahlurugu dutsa nij ruhun harun uqana roqovet adwusunago sayqatlun ditsa qana shibhe sayqat abun hez abuna dutsa kidalgo avuleb duabu qanin ditsa abuna dun ciddasan heldet adwusininan Hildasan xadob dit sahib kida nigi tedegi teçon. Şaraniyas amuna jideda ra'anila lik al çaadul soyas da rabiatul adaviyat matliti khanin hey khun khadusala hey kidalgu helli lik abdua habule khuluqanin heltesta abunila dur ki'an hit inamnigi sayigat nije qibachuna nurasul tabaqatalda padnosalda gilun tadi daraydul kverbats qirexun hedin gorachuna Jeder mu'minal watsaze habura mu'minal watsazul duagi wahizdago abula wahizda abula habugila duye pulana sul sayigat abun so kharaw chigi wi khanila matlet hes abunila jiu matlet wi kharaw chias takhab Allah haslik abjaza habegi nijera qallasan kharaze dua habuleze nije khehezul dua yaldasan mu'rul adal nural rachuna abun Lik al çaadul soyas abuna dunç ahyal khabzal ruge bakalda askosan unago ditsa tabsul alhamgi qulhugi qiago qulaudugi tsalana singi hetul kiri henirugi ruhaze getluna khadub didarak alde kana ditsa hezul ruhaze qurab joyasul buta shivase sholadayan abun dun hemi khatlijun kana matlit dida zodosan udo beresht uneb sonur bi khana heltkina gorat tsezabuna wa shivasul khabate keskalhunjani bi ana Soyas dida abuna habdutsa tsalarab Qur'an atul kiribugoyan abun. Allah razitayav Hasanul Basriyastan bitsana soch uju adanik anila khabar jindiye azal quli kinalgo adamaze hib matli tikhulebgi buqanila singi heldasa khadu he ni'mat atul tikhanila adamazda heldahi qanila helti kara sabab shimiyan abun hel abunila Sochi ana nijeda askosan es alhamgi tsalun salat salanti awaragase salat gibitun hem nijer ruh haze gitquna khabzalat shunusiyada thabqogu chiuk ana azabathut singi ahmaj ana nujetsa hal chaadasan azaburkhi hadavchiya salat salanti awaragase bitarav salatatul hurmatallahun abun Allah asnitli tawfiq legi Xabalazde ziyarat habizi anji xabalazde ahluyatlu rakali shweze duzuqi khwadize haqqat lajani mitli qudiya payda bugu jobugu itlaham qaw kant idarula dunyalasul butsi maishat oldasan rusinarula nit ubotli oldasan da habrak het izalula ditler anji haqqat aldagi itli bi khulubugu khabat ziyarat xabat ziyarat habi khwaraze guregi nitlegi payda bugu jobugu Nitletsa misalat nitlergo kharal ebel emin rogunani hanji gozu khabat un bajari choguru qoruk un tsalu alhanqun qulhutun Qur'an tsalun ozin qolebugunani Allah has nitlegi chezarizerugu nitlegi tlezerugu himal haga nitletsa nitler ebel insui habule bu qaravju habizi buqini habizi buqi haqa nitleda qochun tana nitletsa habichunani qol ebel insui nitler himal zagi qochun teze bugugo Allah nitchivase توفيق لي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته